kepada papa pian nang harap baaksi, apabila ibu-ibu pian nang harap baaksi, jelas nang dijamin pian disayangin laki. Lalu nang sebuting bu ay ulun padahe, hendaklah tokai na pian surga nang menanti. Bila lawan laki bu ay nang ditaati, bila laki penggetang ay na hanyar begawe, pian sambut dilawan lakas-lakas kurihinge. Kalau topang perlo pian nang cium pipi kanan wan pipi kiri, bila sidin masuk pian nang langsung haja, kau takkan jangan lawan kau takkan nasi. Bila kada beiwak sanga akan iwak wadi, supaya laki pian kujul-kujul sakit gigi. Lalu tak lupa ulun mau ucapkan lawan pang pian nang sudah memberi, nang sidin bak kacamata nang sambil berukut tangan kiri maming kote. Terima kasih ulun sekali lagi, mudah pang pian sehat setiap hari, mudah jua pian dilancarkan rezeki. Kalau mau imbah ini pian pulang bebini. Jadi terima kasih kepada tadi amang 5.000 manjulunge. Jadi nang lawan pian kami doakan hari ini, mudahan mangai pian panjang umur jua murah rezeki, mudahan di amangnya bertambah disayangi bini, mudahan to senjata juga tambah tak bencangi, mudahan di sidin juga senjata sidin bertambah nang karas lagi. Lalu tak lupa kami menarusakan madin nang berdua terakhir penutupan. Jadi nang tidak lupa kami menarusakan kepada bapak ibu pian saberataan, nang wabil khususnya buhan tabet sakampungan. Lalu nang tak lupa kami menyapa pian kepada ibu-ibu adik saberataan. Lalu nang terfokus lawan kakak di hadapan, nang karudung abu nang bajunya habang belebis nang di dalam, nang tuh diingkot nang apakah tuh di tangan. Jadi terima kasih banglah nang lawan pian, mudahan tuh bang pian sehat setiap hari. Jadi kami doakan sidinnya tuh bejebis dasar bungas bujur tampan. Lalu kita doakan sidinnya berbujuran, mudahan jebis pian jiwa hibang samohaan. Lalu bang kami di sini melanjut, jadi ulun melihat ada kaum lah di sini. Jadi nang lawan kaum selamat na berjumpa bertemuan bukuhan kami. Mana tuh bang kaumnya iya katu sasingot lawan janggut talap bete. Jadi gitu iya ai sidin di ai tato hae bujur nang sidin toha, tapi nang jiwa muda di ai jiwa gitu masih. Jadi amun dilihat sidin masih anom lagi, istilah jua kata masih kawa menambahi bini, menambahi bini. Lalu tak lupa kami mendoakan lawan nang tadi pian nang menambahi akan nang 100.000 memberi sawiran. Kaina jatah pian ada enang di belakang, mon di hadapan sini mangai pian menyambut kalau jua kaina sopan. Lalu nang tak lupa kami menarusakan, ulun nang tak lupa langsung mendoakan lawan nang tadi abang nang itu bang jebit andak besar belahan. Lalu nang tak lupa kami mendoakan, mudahan tuh bang pian nang memberi sawiran, pian panjang umur selalu sehat badan, mudahan bang pian rezeki dilancarkan, segala usaha diberi keberkahan, dunia wan akhirat berataan selamatan lah selamatan.
Tuhan pinanya satu mat lagi kami hendak bertahan karena bang pengantin sudah nang jua turun inya di palaminan lalu nang tak lupa kami mau ucapkan pinanya pengantinnya hendak nang ke rumah wadah lalakian lalu kita doakan pengantin sabertaan mudahan pengantin selalu sehat badan mudahan malam ini sukses kaina di dalam lalu tunang lagi sedikit kita doakan mudahan ini cukup kada sampai bakaringan sehingga bini pian mendapat kepuasan sehingga bini pian jual lakas betianan jadi tunang lagi sedikit memadahkan apabila malam ini jangan lagi supan-supan karena buhan pian sudah dihalalkan apabila malam ini nang handal beparang bila tupang malam kira pukul 12 nang tepat tengah malam apabila kaina sudah nang berduaan bila hendak mahatak jangan nang aasaan karena tuan rumah sudah paham beretaan walaupun tuh di rumah dalam kamar beguyangan jadi tak lupa kami melanjutkan kepada bapak ibu pian seberetaan jadi nang terfokus lawan nang tupang acil nang sebelah kiri cuman nang acilnya langsung meninggalkan pinanya sudah tahu pacangan disembeti jadi lawan acil sekadar mendoakan mudahan cilai pian panjang umur sehat badan acil di mukanya nang bebejuk kuning jua awak sing genalan lalu nang saputing pantun gesan sempian ay nyaman-nyamannya bu ay makan di wadah ay natu bikinya pian buang kalubang ay nyaman-nyamannya leh nang bebini lama apabila nang dihentak dijamin kada bergerak lalu tak lupa kami menarusakan kepada bapak ibu pian saberetaan kepuluh tuan rumah ada sidin berdiri tuyan di tengah jalan kami mewakili kekawanan beretaan hajilah terima kasih banyak nang lawan pian kami hanya doa lawan pian memanjatkan mudahan ni acara diberi keberkahan mudahan tuan rumah pian sakaluargaan selalu panjang umur beretaan sehat badan sehat tuan rumah di jalan ketaatan mudahan tuan rumah pian sakaluargaan itu nang makin hari tambah dikuatkan iman mudahan beretaan hajat dikabulkan di dunia di surga kita nang tak kumpulan lalu nang tak lupa kita nang berdoa pulang saberetaan kamana hajat tulak selalu dalam lindungan dalam lindungan jadi terfokus lawan acil beju habok nang karudung habok manguri hingi ke hadapan nang karudung kuning tapi sudah belagian jadi lawan pian sebuting ulun padahi umpama sidin belok ayang apa pian siaplah mangawini Amang siap aja asal nang duit di amang nang banyak beisi masalah tuh bang duit sidin kada mana kone asal jer tiap malam pian hakun malayani jadi cilai tadi sakader nang umpama kami pemadinan kami nang tak lupa lawan pian mendoakan mudahan cilai pian selalu sehat badan adilain waktu kawa pulang bertemuan padahal baju biru nang dihingga acil sudah nang sidin toha dasar nang bebujuran cuman gitu sidin kayak orang bujangan lalu nang tak lupa buai menyapa pian ada papa pian nang harap baaksi pabila ibu-ibu pian nang harap baaksi jelas nang dijamin pian disayangin laki lalu nang sebuting bu ay ulun padahe hendaklah tokaina
pian surga nang menanti. Bila lawan laki buai nang ditaati, bila laki bang datang kaina hanyar begawe, pian sambut dilawan lakas-lakas korihinge. Kalau tobang perlo pian nang cium pipi kanan wan pipi kiri. Bila sidin masuk pian nang langsung haja, kau takkan dengan lawan kau takkan nasi. Bila kada beiwak sana akan iwak wadi, supaya laki pian kujul-kujul sakit gigi. Lah sakit gigi lalu tak lupa ulun mana rasakan, jadi lawan acil tadi menyapa pian. Tak lupa nih madihin sakadar menggagayai, lalu lawan ading nang hari ini. Nang ini bang ading nang ada di hadapan, nang awak tak kenal nang karudung habuk, nang tu bebirang kang ulun lihat ke hadapan. Jadi nang sabuting lawan pian bebasan, bilanya saruan kepadang orang banyak, jangan nang kada ingat bepupur holo pian. Kalau nang dilihat pian bingai nang kada itu saling pupuran. Lalu nang tak lupa kakak mau ucapakan, lawan acil nang gimoy nang anak bebinian, atas warna hirang nang diingkut di tangan. Ulun nang tak lupa cilai mendedah pian, mudahan cilah pian sehat setiap hari. Mudahan bang kita kawa betamuan lagi, jaka masih bujang ulun mintai nomor HP. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, pangantinnya tulak berataan kita doakan. Mudahan tuh pangantin salamatan di jalan, lah di jalan. Jadi bang cilai kami hendak bersatu, satu mata lagi bertahan, karena setengah tiga sudah nang ini barak jamnya nang menunjukkan. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, hendak sedikit menyapa lawan nang tupang kakak nang baju abu-abu berdiri di pinggir jalan, nang bak kacamata itu berwarna hirang, yang sakilas pintas mahirip Nisa Sabian. Lalu lawan pian kaai ulun ucapi, dasar nang bujur bungas pian nang hari ini. Cuman ulun jamin pasti sudah belagi. Dilihat dari kiri nang kaya acil sahrini, lamun nang dari kanan pas nang tuh Nisa Sabian nang artis tuh di TV. Tapi mun dijenaki mangai nang dari muka sedikit sidin mahirip lawan arwah nene. Wah ada wah nene itu. Jadi nang tak lupa ulun mau ucapakan, jadi lawan pian kaai bergegayaan. Lalu nang madihin kami menarusakan, satu mat lagi paai buai kami bertahan. Ulun mewakili kekawanan bertahan, mungkin nang bermadihin kami imbah nang ini bisa simpun bulikan. Lalu lawan akan nang bakarudung hirang, atau di bawahnya nang itu ada nini nang moha betutupan. Pinanya bang nini mencium awak pian kaai bebeu masam. Lalu nang tak lupa ulun mendoakan, mudahan bang nini sehat setiap hari. Mudahan bang nini dilancarkan rezeki, mudahan selamatan hidup sampai ke mati, sampai ke mati. Jadi tak lupa kami menarusakan, mungkin kami madihin satu mat lagi bertahan. Ulun terima kasih banyak nang lawan pian, nang wabil khususnya kepada tuan rumah nang sudah mengundang kami. Nang tak lupa pulang terima kasih nang mana tadi duit ada memberi sawiran, baik bisukan tadi tau imbah tengah hari nang imbah sembahyangan. Nang jelasnya ulun ini terima kasih mewakili berataan. Lalu minta maaf tak lupa ulun ucapkan, salah nang lawan hilap mohon dimaafkan. Baik sikap kami atau wani maulah, atau ulun ucapan nang maulah
dalam hati kada nyaman. Kami minta rela lawan pian sabarataan, karena bang kami manusia biasa jua nang kada luput dari nang kesalahan. Alangkah baiknya sebelum pian pulihkan, kita langsung berdoa berataan maaminakan. Nyaman to kaina kita dilain waktu kawa pulang betemuan. Istilah to pangkata mudahan ada rezekinya, di sini kaina pulang kita nang betemuan. Jadi ini doa ulun mau ucapakan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan sabarataan, kita nang panjang umur mudahan selalu sehat. Mudahan sehat kita, sehat nang walafiat. Mudahan sehat kita, sehat di jalan taat. Mudahan sehat kita, iman nang tambah kuat. Mudahan rezeki berataan meningkat, segala usaha mudahan tuh berberkat. Mudahan berataan kaina kita selamat, ini nang pastinya. Mudahan berataan kita dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkat salawat mudahan berataan kita nang kabul hajat. Mudahan sabarataan kita selamat, mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat. Laka akhirat lawan, jadi lawan ibu bapak sabarataan. Ulun hendak bersatu mungkin hendak bertahan. Ulun nang tak lupa pulang mau ucapakan, apabila hari ini ulun tak salah ucap minta rela lawan pian. Maklumi bang haja ulun nang bemadihin lawan nang amang harni secara nang sapuntat. Istilah tu bang kata kada memakai catatan, kakak nisa sabian tadi mangai manguap sudah hendak tak ringan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan, lalu nang terfokus lawan ibu di hadapan. Nang bebeju putih tu ya nang saikongan, baju pian bagus kayangi tumuk anak orang hendak sembayangan. Lalu nang tak lupa ulun menarusakan, lawan ading-ading di muka nang di hadapan. Baik awak nang gendut nang ada saling pupuran. Mudahan-mudahan pian bila lulus sekolah jodoh lakas mendapatkan, karena bang belegi dingai nang desang nyaman. Istilah tu bang kata guring ampih kadinginan. Istilah bang kata sudah ada bang awan. Lalu nang tak lupa kakak mendoakan, mudahan adik-adik sukses ke masa depan. Masa depan sedang bersatu, bola sedang bertahan. Mungkin sampai di sini kita nang pertemuan. Ayo hangi to acil nang pian bedestaran, nang to karudung pian berwarna hirang. Pinanya bibi jemu pian hendak bejualan. Ayo hasam pian taros bejualan, karena bang kami sudah pakak nang ampihan. Mudahan jualan pian selalu dilancarkan. Istilah bang kata diberi keberkahan. Ngapa dijual pian? Adakah itu jemo nang ujar amang kuat, supaya tupang amang tahan sama laman. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, kenapa nih bunyinya pinalain bebujuran. Jadi nang madihin kami hendak bertahan. Ini lucu juga muhanya saling buletan, karena begundul kepalanya sebikian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan kepada ibu-ibu bapak sabarataan. Ibu nang berdestar ulun lihat kapanasan, ada destar hijau pinak ayak adinginan. Jadi lawan ibu ulun hendak bertahan, mudah dilain waktu kita nang panjang umur berataan sehat badan. Nyaman kawan tatamu pulang lawan misa sabian. Lalu nang tak lupa ulun mau ucapakan, lawan nang ibu-ibu bapak sabarataan. Salah lawan hilap mohon dimaafkan. Mudahan berataan kita berumur panjang, nyaman
Bila in waktu kawa pulang ketemuan. Wassalamualaikum minta rela bertaat. Ilah